Nabi tangan Abu Bakar, Allah syari'ahum jalankan. Allah Nabi tangan Abu Bakar, Allah kesaran gunung, kesaran gunung, kesaran gunung. Wahai berikan engkau jabatan, wahai berikan engkau jabatan. Syaribanun laka jalan, Allah syaribanun laka jalan, Allah menghidupkan Abu Bakar. Ya Rabbi الوسيلة يهديكم الصالحين فاعطينا يا ربي خليك الوسيلة يهديكم الصالحين فاعطينا الله شريمان لك دلالة الله نبي كتاب أبو بكر شريمان لك دلالة Allah Nabi katakan Abu Bakar, kesan kita, wajib berikan mereka jabatan, berikan mereka jabatan. Ya Rabbi warahmani sahaba, ya Rabbi warahmani sulam, ya Rabbi warahmani sahaba, ya Rabbi warahmani sulam, ya Rabbi warahmani al-masyayikh, ya Rabbi farhan wa rahdina, ya Rabbi warahmani al-masyayikh, ya Rabbi farhan wa rahdina. Allah lagi jalankan, Allah Nabi katakan Abu Bakar, Allah syari'atun lagi jalankan, Allah Nabi katakan Abu Bakar. Kesaran gemah, bagi perintah mereka jabatan, bagi perintah mereka jabatan. Ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warhamna ya Rabbi warhamna jami'an, ya Rabbi warhamna ya Rabbi waghfir likulli mu'min, ya Rabbi la taqtar ajala, ya Rabbi waghfir likulli mu'min, ya Rabbi la taqtar ajala.
للعالمين نبينا محمد رحمة للعالمين يا ربنا ويا غفور نبينا محمد رحمة للعالمين نبينا محمد رحمة للعالمين Johari di tanah suci Mekah mulia, bagi kami temsi Johari di tanah suci Mekah mulia. Allahu Allah Allahu Rabbi khairul insani Muhammad Mustafa Nabi kalangi temsi Johari di tanah suci Mekah mulia, Nabi kalangi temsi Johari di tanah suci Mekah mulia. Tiba dua belas Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa. Tiba akhir sinar dan kita Tuhan tidak akan lupa. Tiba dua belas Rabiul Awal lahir junjungan Rasul Mustafa. Tiba akhir sinar dan kita Muhammad Mustafa dari kalangan temsi Johari di tanah suci Mekah mulia, dari kalangan temsi Johari di tanah suci Mekah mulia. Baiklah apabila menjadikan Al-Quran itulah penuh sihir beralat. Baiklah apabila lepas sihir bala Allah 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 Katakan sekafi bantu jumlah Ramadan Duatun ikrah tadi Perahban masanya Nabi Yahudi Kafir kami mengimpun gaji Dengan Nabi Kafir kami mengimpun gaji Dengan Nabi Nabi yutahibun
jadi berhimpun ketika kita menjadi Allah kafe jadi berhimpun ketika kita menjadi Allah kafe jadi berhimpun asik asik Allah Nabi maju dalam perang musim kafir. Sadarlah Tuhan sudah bersabda Allah bukan dijumpai dalam gedang itu Nabi. Hati bukan terpaksa maju dalam ramsati Allah Nabi. Allah junta Nabi Muhammad tentuin Madinah. Ada berita Allah tunjukkan jawaban Allah. Sikut dari dalam agama Allah. Agama Islam sudah bersayang kawal Nabi Allah. Nabi bergembira dan bersikapir. Allah Ali bin Abi Thalib diangkat ke pahlawan. Mendapat kenan berbakat berkenan Allah siga bersepaka film kenangannya lawan siga tapi orang biasa dikalah Sayyidina Ali Allah nabi berkenan dan datang sikapir yang juga Ramadan Ramadan itu Ramadan dan masalah tujuh kami Yahudi. Allah kasih bagi Abu Lahab musuh orang Islam. Tapi dalam kampanye kita kafir dibangkit. Allah kau yang ada menjibur terpukul berkumandang. Orang Islam tu ada pun cantik. Allah Nabi berberang dan datang mesin kafir. Berdoa dalam Ramadan Tuhan berdiamat. Pada masa lalu kami Yahudi. Tapi kami mengimpor Allah. Tapi kami mengimpor kami hidup Nabi.